Impong tutuking migali kining kakatamong tsyun-tsyunan nanuing sinta sinulat ne po ni kakatamong kaluguran na poetang Karen Alsadon at ngini higali ne ning kakatamong poeta Manibat King Balensasmuan ing kakatamong pagmaragul na poeta na ning Balen i kapatad Carlos Castro. Salamat po. Nanuya ing sinta. Nanuya ing sinta, utos na ning Ginoo. Utos siyang misulat king puso ning tao. Utos siyang misulat ubod ning puso ko, ban palsintanda ka, kaba na ning biyeko. Nung era kasinta, ako'y miparusan. Nung itakwilda ka, karakong pagdusan. Nung isakwilda ka, mausta kong salang king kaustusana, ning kako biglalang. Nung salangsangan ko, ing kautusana, nung kumaminto, king sintang utos na. Nung kumaminto, ing tula mapdaya, magpaldasing biyekong lubas king ligaya. Nung atin kong tula, ikang kakuminye, ikaing ligaya, akako nabinye, ikang kasuglong na ning kaladwang mabye, kabislak ning pusong kasuglong ning naningbiye. Nanotang sibol ning mayubong pamiutos, nanotang batis na ning sintang matustos, yaing pamanupad kimbanal autos, pablasang sintaya ing mismong minutos. Salamat kapilas ning kapong kaladwa, salamat karening makulit ang banwa. Yang pamanang usok karening suplinta, dapat yang tuparan. Utos yaing sinta, tigkas kepo.